Na usmjerenju na studijskoj grupi marketing i trgovina postoje dva predmeta koje ja držim i na koje sam strašno ponosan. To su marketing u trgovini i menadžment u trgovini. Na drugoj godini je menadžment u trgovini ili trgovinski menadžment, a na trećoj godini je marketing u trgovini i to su dva predmeta kojima uklopit ćete sve stvari koje budete donijeli znanje iz marketinga, iz menadžmenta i primjenjujemo ga u trgovini. Sad se pitate šta je to trgovina, to je nešto STR, to su one gluposti na ćošku. Ne, vidjet ćete da je trgovina jedna od oblasti u kojoj ako se posvetite i ako tu budete pronašli sebe, možete da imate jako puno lepih zaposlenja ili da radite za firme ili da radite u svom poslu. U prvom predmetu koji se zove menadžment u trgovini, to je jedna oblast gdje ćete kombinovati sve ono znanje što ste stekli iz menadžmenta, uklopit ćete ga u trgovinu i onda ćete moći da kao takvu stvar da upravljate, da već možete to da primjenjujete. U knjizi sam se trudio da ubacim čak i smiješnih nekih stripova, tako da se svi koncepti, da ih studenti shvate kao na jedan jednostavan način koji se može prihvatiti. Znači, nije potrebno nešto bubati, bubanje nikoga nije dovelo do nekog uspjeha, nego to su stvari koje ćete imati, koje možete da upotrijebite u svakodnevnom životu i profesionalno. U trgovini postoje dve ključne stvari. Jedno je nabaviti nešto, neku robu, usluge i druga stvar je to treba prodati. I u ovom predmetu tu se bavimo dosta prodajom. Većina studenata kažu, prodaja, to je nešto strašno, to je nešto prljavo, to je nešto što ne volim, šta to znači biti prodavac? Mnogo je lepše biti marketing ili biti neki stručnjak za PR ili tako nešto. U prodaji, da li ste nekada vidjeli nezaposlenog prodavca? Ne, nikada. U prodaju možete koristiti ako želite da radite za velike firme kao što su Coca-Cola, sve brand name-ove, Stark, Henkel, PricewaterhouseCoopers, ali možete to da radite i u svom malom biznisu ako želite time da se bavite. Na trećoj godini, marketing u trgovini, to je predmet gdje sada kombinujete sve znanje iz marketinga koje ste stekli opet u trgovini, da radi svog ličnog zadovoljstva i profita naravno, a kako biste zadovoljili kupca. Znači, ako ste u marketingu naučili da su zadovoljenje potreba kupca, da je to ključna stvar, ovdje u ovom predmetu to sada kompletno ubacujemo i to sada postaje potpuno praktična stvar. Ja nisam teoretičar kao nastavnik, kod mene se na predmetima radi jako puno vežbi, jako puno case studija slučajeva, studenti prezentiraju stvari, izlaze, mi diskutujemo, jer niko nije uspeo u biznisu samo čitajući knjige, a da nije i zasukao rukave i zaista radio praktično. Tako da ovo će biti praktična stvar i jedva čekam da vas vidim na predmetima trgovinski menadžment i marketing u trgovini.